Musiaisiane na wikwati obonde bala watindila watinda nesa na inde ya vikaisa ya kutungia misitu dhini wa kilungu cha Thambalala ni kulungula kukia kila wadhanda tu kwambia saa ili na miongo inasiawiyo dhini wa TV ya Mutongo TV na ende ni udhocha tukavikie kutambani emwe kuma oyungi na muthia wa kilungu kitu kila wete waninye Veronica Siombua na mutai wito ulangu idho wandi udhoke siawe hakavikie na kukethia na indi tili kandhini wa unena nyawito ndikuya na utu kwa tindini wa Facebook ta Mutongo TV, YouTube ni Mutongo TV /FM official na utumani mkuvino utumia kwa namba ya ili itatu kenda imwe itano ili itatu kenda imwe itano naomba tia YouTube ta Veronica Siombua Willy naende Reverend karibu ndeni wa kilungu asante yona wendie wesi uliowoka au measwa pambo gete kuyesi koko akwesi koti obagano magadhamu ama itwa wahau nibwo na hivi maisha ugamanoje kwa fishes hizo vitu unafanyia kabuku sose thank you so much nituenesa mwa inunzu obite Yesu ni mwaina ni mutangi wa thayu wakwa nitu Yesu kukonesa na tunashukuru Mungu nundu nitwonie wiki kwake ngitungi anga imubea nundu wa uthukumi wake ula unengete na nundu wa education maitu aingi na siaisa maitu aingi alama tuendete na wendo wawo bisi no manyandu makwendete mukamba isie ulokulu nyenda kuyao ona Muswahili asia kufukusaya kwa mbitoka kwa hivyo tu najuanga watu wanakupenda ila wana maukuni asimu maikuya ni mutu ikitenesa Thambalala ni muthambalali tenesa na maundu makatetheka na maundu makali ukana misiekethe wakasa masukali ina samakiluma indi musio Yesu timu ya itingai musia ise wakwa maybe ula woka umundi uyetwa Reverend Grace Kalama mutai waku ulokwendete na ngo oimo na nebo kondo waku nanga yunengete uya uyu nikenda ngutethie wikale ula thayu wenda ise mundu ayiana be thayu waswania wasiala ngatwawa nenda nikale ona nona jila neana nikenda wikale thayu sinigwe twenda kutethesa na muno wikale thayu ulangai wakumbeiye na au bichebala wabangite kila mundu ayumbwa ni ngai na yetu yulu wanthi atiwe na kitumi chake na ngai we bandu bala wenda obike na nomba katuka utethesia nikenda ubabike kwa undi gwanesa na ndituenesa na ndionewe osio ni muyai kindu akwa ndambie ngukethi ena siosa na kuombe kula tunaendi tuine yo nitwetengethi na andu aingi mambona yuni sirone ina binduki nita wathambalala Onone tokela katathi ni Thambalala ni muki na nengiria sa yuni yesietwa yakwa nundu nomba kama undu mathambalale tuiche kamuti ithoka nyikata ithambalale yukile ba yulu nundu na yani yachao Niangoba. Yes. Asante. Asaili masia na ndonde la so masia mbesa ni soba sia maundu. Pesa ni sabuni ya roho. Mbesa ni soba sia na kama katiso ka mundu ambeyo kwa tambesa kwa na ikonde ni chai la. Sula mbesa. Sula mbesa. Tondo ikite smart isu ni mbesa. Mbesa sele amen na ende withi ya mutwano wina mbesa withi ya uona moyo wi musio mbesa tiso kila kindu lakini mutwano wina mbesa withi ya wi musio na wina moyo na mathinangi withi ya itaingi sindino wa misino itaisianza nocha na madina na eno kithia muinacho kila mwenda na ibeti itata no mbesa ina newa siendaka kula sidi utho wa dukani no sina mbesa na ende umundi nenda tufundise musiaisia yoloa kutwika kukwata kana kukwata mali yako undu wa kukwata mali. Asante sana Siombua mwana akwa yuni somwe sio muno nyondu andu ni mathinie na makengwa ibindani thiku andu meyukililie mena mekite guya we londu ende thini ni nzuimbai na andu mezita mabasta nangi mezita abohoyi prophetess mezita ma prophetess na tiwo maitumitwe ni ngai ni thina menda makwate mbesa na maikenga andu nundu na momenda mekalethaje musio nundu andu asube kindu metha amesi masoma masomethagwa ni dunia na uimo yita wa psychology limesi jila woka kwake wina thina onaka kwitia mbesa ciana we momonenga akakuya maimo ala mekwaku
akautabia madhabau kana akautabia ithembe kana iumo na ikuya kiumo kiumwe na mbesa cia nona ndwe makunengane nundu nukuthina ko ukiwane na tichagwe ciombua ona ndito ya ngai yu nenu ndiwe ndana nena na kumanyisia nisome musuo windimo 14 miongweli pe musuo wiba miongweli wa ciai nja ni mena wa ona ni mutui Biblia nzito kila kitu chonde yasiati musuo miongweli ndimo 14 na musuo miongweli nja ni mena wa ona ni mutui wayo mwene indi mudhui ena nyanyae aingi kwitha wiona kindu nunenga wendaiya na athui ona kanisani ona atwike ndendete ngai abikabe ondaya wikara unenga we wathisi athini woneka wona kindu pes ndaiya unenga wo indi mudhui na musonge wasia mudhui nja ona wikeba na ndito isewite ata iyethukiyaga indi mudhui ena katito kanini ona kateka seo ni withukiyaga na nginena nasi enda na amanisa nikana mubango wanga ititwe kale that wathina that is not the will of God. The will of God is abundance ndito yanga yasa kinyeike tiukati okuya kuana na kwananga ti Yohana 10:10 indi mwa Yesu okietu wana vayu na kwa wingi na yila ye ngayu nombi Adam na Eva ama yaba amondani wa Edeni kwi maundu na neni atatu mabata ana asiati chambe ana isendeto yanga yasa and then he blessed them ana amadhima na chakele ameati increase and multiply na sio kama nenga we ameati take dominion sumbekai isamusi on this yandhi twititwe na tombiwe ni ngai to multiply na ku increase as we subdue as we take dominion yuluwa maundu mandhi ino kwa ukwenda kwa ngai thina uthina ti kwenda kwa ngai maundu wisilite mthayu wa makwani mawito ti kwenda kwa ngai usuni mubango wa satani iwo uya akananga na kamina nesa kila mundu wonthe ni wendete kuthua ona ulo kuthina abo ya ngai muthenyomwe ngai no wisondilikana muthenyomwe ngona ni ona mbesa ngai ba makwani ngai ba nyumba ngaka nyumba nseo ngai yanesa ngekala thaju museo ula nenda ni kale ila nasoma ndio ila wasoma wasoania ngai windeja ni mine school ngwate ya museo ngwate mbesa ni kale thaju museo ni kienesa ni twaengali nseo ni kale nyumba nseo ni asia ni kutonyeka musia isia ni kutonyeka nienda ula onsia isia wiyathani wasia ni kutonyeka nienda ule mathina la wiselite nthini wamo tunatethiwe ni ngai kwansia ya kulea tunasia mwia indi kala ninja mwia indi twikawa uboya mwia indi twikawa ukova nomba ko nkathima ngakobethanie onkathima ngekale thayu museo ku ni kwenda kwa ngai na iprofesa yekiu nenda tunene o matambia maundu ala matonyo tumatuthua nundu uchomwe ni thitwe mandite uchomwe na ndio sio chawi tha kilikoni no thiwe tha chawi kilikoni yuke tha ni omundi musiaisa wakwa kana ndithi na yingi na ningwi kala tha jula nenda no yiki ya ngai no yosa matambia ngumanyisia umundi wona aingai akutethia wona ngai yakukilia wona ngai yakwikanesa nundu Yesu okie twithiwe na thayu kwa wingi nenda unena o maundu tanyanya indio tupikobala tubika twende yo ila jingi undu wa mbetha nwenda uthi atuengi kuma ila wi kita wachambe lan soma ilangu mimi kusoma ndio maana kula kusoma kwa klasi kwa mabuku ni maana ati learn from people who have prospered andu ala mamesi mbasa andu ala mabiashara momo kilile andu ala maende yebasa ekai kala windia don't be ignorant no ignorance is so bad osea anena kilungu chakana na mswada ndatu asia andu makwa manangawa
ni kwa umanyi mwanake umbithukisie wilie nyumba asiani waiwe ni wia waite okusoma nundu kwi andu matasoma muno indi nathui tikira kusoma cha classini kwi andu matakwata ndikili indi mewia na ni maendene sana mayuthina kindu chambe ethwa nwenda uthipasa likana nandu umanyei we uyisobi kabala wabikie weseilepa uyisobo wa matatu wekiata uyisaikianduka wekiata learn from different industries mundu aitwika professor mwanake we skulu nunu ndisikuanake na yetu mambithukisi we ekie ata aitwika mwalimu wiketumi ekiata aitwika muneni na mutangasi tasiombua ekie ata ayambia kutahana ta grace we ekie ata ekaikalo kuyani wenucha isikwa numani wenucha nyene njali ngulu na ndikula sia kabani nyumu imbese ekayungathi na mapesa menyu tena wakamba maitu ni mundu amesemali kesione tu imumena tuyasie na majini tio dhui wonde wa majini nikula sia kono kwenka iwathima no kwenka iwe ya wathima ndoni ni lazima wathwa yithiwe ni majini thina wakamba maitu ni lakei keitano thangatu kimena kiwe ai mundu athwa aimeno etumando nosu nyendu manasu umanye yi wa nondo embene za kwa connect yata learn jambe itambe yambe ni kusoma manya andwa mathuie meselile pa manya na kuwa elite kwika ata metie and advice mukamba pende to waneni aisiati musingi utemutae akinya kesu musingi utemutae akinya kesu panena we bindela kwa insaiko zaiko ya mbena sio kweli sikijudu hizo kawika niyo ni nzo ndo mengine kine kawika niyo musingi utemutae akinya ki bandu mamena no yasia wimena ngathio na makalimo mena ngathio soma kwa uchambe nasi hata kusoma. Number 2 ni mboyasi yakwa kana kauni wakwata na nane na musola walito kutethese ni osea inya tandatu andu makwa mananga wani kwa umanyi wabikie standard 8 ona wabika standard 8 no tonyo kuendea wa form 4 no tonyo kuendea ona wa university no tonyo kuendea na no tonyo kuthu ila ukathea umanyiwe. Number 2 ekatrambo kwata number 2 trambo kwata utandithia musechere ni sevala wewe nevuku na kalamu kana simu yaku no bingwete kwa kuandika notes nikendo kabikie kumana ni maundu meva utona kwika nikenda ukakwata uthuika na ukethi wa we muthuika na wekala maisha la wenda akwikala na inde no musechere ambitikileta mbo kwata utandithia musechere ne na wikwati obonde bala watindila watinda nesa na inde ya vikaisa ya kutungia misitu thini wa kilungu cha Thambalala ni kulungula kukia kila wathandatu kwambia saa ili na miongo ina siaweyo thini wa TV yaku ya Mutongo TV na ende ni uthocha tukavikie kutambania mwe kuma oyu ngina muthia wa kilungu kitu kila wete waninye Veronica Siombua na mutai witu ulangwithu wa ndi uthokesya we hakavikie na kukethia na indi tilika nthini wa unena nya witu ndikuya na utukwati nthini wa Facebook ta Mutongo TV, YouTube ni Mutongo TV /FM official na utumani mukuvi na utumia kwa namba ya ili 3-9-1-5 ile 3-9-1-5 naomba tia YouTube ta Veronica Siombua Willy naende Reverend karibu ndene wa kilungu asante yona wendie wesi uliowoka au measio bambugite kuyesi koko akwesi koti obagano magadhamu ama itwa wa out nibwo na hivi maisha ugamanaje kwa fisha hizo vitu unafanyia kabuku sose. Thank you so much. Nituenesa mwainunsu ubiite. Yesu ni mwaina ni mutangi wa thayu wakwa. Nitu Yesu kukonesa na tunashukuru Mungu nundu nituonie wiki kwake. Ngitungi anga imubea nundu wa uthukumi wake ula unengete na nundu wa education maitu aingi na siaisa maitu aingi
alama twendete na wendo wawo bisi no manyandu makwendete mukamba isie ulokulu nyenda kuyao ona Mswahili asia kufukusaya kwa mbitoka. Kwa hivyo tu najuanga watu wanakupenda ila wana maukuni asimu maikuya ni mtu ikitenesa Thambalala ni muthambalali tenesa na maundu makatetheka na maundu makali ukana misiekethe wakasa masukali ina samakiluma indi musio Yesu timu ya itingai musia ise wakwa maybe ula woka umundi uyetwa Reverend Grace Kalama mutai waku ulokwendete na ngo oimo na nebo kondo waku na ngai unengete uya uyu nikenda ngutethie wikale ula thayu wenda ise mundu ajiana be thayu waswania wasiala ngatwawa nenda nikale ona nona jila neana nikenda wikale thayu sini gwe twenda kutethesa na muno wikale thayu ulangai wakumbeiye na au bichebala wabangite kila mundu ayumbwa ni ngai na yetu yulu wanthi atiwe na kitumi chake na ngai we bandu bala wenda obike na nomba katuka utethesia nikenda ubabike kwa undiwe nesa na nditwe nesa na ndionewe osio ni muyai kindu akwenda mbie ngukethi na kuombe kula tunaendi tuine yone twetengethi na andu aingi mambona yuni sirone ina binduki nita wathambalala Onone tokela katathi ni Thambalala ni mukie na nengiria sa yuni yesietwa yakwa nundu nomba kama undu mathambalale tueche kamuti ithoka nyikata ithambalale yukile ba yulu nundu na yoni yachao Ngoba. Yes. Asante. Asaili masia na ndondela so masia mbesa ni sobasia maundu. Pesa ni sabuni ya roho. Mbesa ni sobasia na kama katiso ka mundu ambeyo kwa tambesa kwa na ikonde ni chai la. Sula mbesa. Sula mbesa. Tondo ikite smart isu ni mbesa. Ni mbesa sele. Amen. Naende withi ya mutwano wina mbesa withi ya uona moyo. Wi museo. Mbesa tiso kila kindu lakini mutwano wina mbesa withi ya wi museo na wina moyo. Na mathinangi withi ya ita ingi sindino wa misino ita isianza. Nocha na mathina na eno kithia muinacho kila mwenda na ibeti ithata no mbesa inanewa siendaka kula sidi utho wa dukani no sina mbesa na ndi umundi nenda tufundise musiaisia yoloa kutwika kukwata kana kukwata mali yako undu wa kukwata mali. Asante sana siombua mwana akwa yuni somwe sio muno nyondu andu ni mathinie na makengwa ibindane ziku andu meyukelilie mena mekite guya we londu ende thini ni nzuimbai na andu mezita mabasta nangi mezita abohoyi prophetess mezita maprophetess na tiwo maitumitwe ni ngai ni thina menda makwate mbesa na maikenga andu nundu na momenda mekalethaju musio nundu andu asube kindu metha amesi masoma masomethagwa ni dunia na uimo yita wa psychology limesi jila woka kwake wina thina onaka kwitia mbesa ciana we momonenga akakuya maimo ala mekwaku akautabia madhabau kana akautabia ithembe kana iumo na ikuya kiumo kiumwe na mbesa ciana ndwe makunengane nundu nukuthina kwa ukiwane na tichagwe siombua ona ndito yanga iyi unenu ndiwe ndana nena na kumanyisia nisome musuo windimo 14 pe musuo wiba 20 wasia hii nja ni mena wa ona ni mutui Biblia nzito kila kitu chonde yasia ati musuo 20 ndimo 14 na musuo 20 nja ni mena wa ona ni mutui wayo mwene indi mudhui ena nyanyae aingi kwitha wiona kindu nunenga wendaiya na adhui ona kanisani ona atwike ndendete ngai abikabe ondaya wikara unenga we wathisi athini woneka wona kindu pes ndaiya unenga we indi mudhui na musonge we asia mudhui nja ona wikeba na ndito isewite ata iyethuki yawe indi mudhui ena katito kanini ona kateka seo ni wethuki yawe nanginena nasi enda na amanisa nikana mubango wanga ititwe kale that wathina that is not the will of God. The will of God is abundance ndito yanga yasa kinyeike tiukati okuya kuana na kwananga
ti Yohana 10:10 indi mwa Yesu okietu ithiwe na thayu naguo kwa wingi na yila ye ngayu nombi Adam na Eva ama yaba amondani wa Edeni kwi maundu na neni atatu mabata ana asia ti chambe ana isendeto ya ngai asia and then he blessed them ana amathima na chakele ameati increase and multiply na sio kama nenga we ameati take dominion sumbekai isamusi on this yandhi twitito na tombiwe ni ngai to multiply na ku increase as we subdue as we take dominion yuluwa maundu manthi ino kwa ukwenda kwa ngai thina uthina ti kwenda kwa ngai maundu wisilite mthayu wa makwani mawito ti kwenda kwa ngai usuni mubango wa satani iwo uya akananga na kamina nese kila mundu wonthe ni wendete kuthua ona ulo kuthina abo ya ngai muthenyomwe ngai no wisondilikana muthenyomwe ngona ni ona mbesa ngai ba makwani ngai ba nyumba ngaka nyumba nseo ngai yanesa ngekala thayu museo ula nenda ni kale ila nasoma Ndio ila wasoma wasoania ngai windeja ni mine school ngwate ya museo ngwate mpesa ni kale thayu museo ni kienesa ni twaengali nseo ni kale nyumba nseo ni asia ni kutonyeka musia isia ni kutonyeka nienda ula onsia isia wiyathani wasia ni kutonyeka nienda ule mathina ala wiselite nthini wamo tunatethiwe ni ngai kwansia ya kulea tunasia mwia indie kala ninja mwia indi twikawa uboya mwia indi twikawa ukova nomba ko nkathima ngakobethanie onkathima ngekale thayu museo ku ni kwenda kwa ngai na iprofesa yekiu nenda tunene o matambia maundu ala matonyo tumatuthua nundu uchomwe ni thitu imandite uchomwe na ndio sio chawi tha kilikoni no thiwe tha chawi kilikoni yuke tha ni omundi musiaisa wakwa kana ndithi na nyingi na ningwi kala tha jula nenda no yiki ya ngai no yosa matambia ngumanyisia umundi wona aingai akutethia wona ngai yakukilia wona ngai yakwikanesa nundu Yesu okie twithiwe na thayu kwa wingi nenda unena o maundu tanyanya indio tupikobala tubika twende yo ila jingi undu wa mbetha nwenda uthi atuengi kuma ila wi kita wachambe lan soma ilangu mimi kusoma ndio maanza kula kusoma kwa klasi kwa mabuku ni maanza ti learn from people who have prospered andu ala mamesi mbasa andu ala mabiashara momo kilile andu ala maende yebasa ekai kala windia don't be ignorant no ignorance is so bad osea anena kilungu chakana na muswada ndatu asia andu makwa manangawa ni kwa umani mwanake umbithukesie wilie nyumbo asia ni waiwe ni wia waite okusoma nundu kwa andu mata soma muno indi nathui tikira kusoma cha klasini kwa andu mata kwata ndikili indi mewia na ni maendene sana mayuthina kindu chambe eithiwa nwenda uthibasa likana nandu umanyei we uyisobi kabala wabikie weseilepa uyisobho wa matatu wekiata uyisaikianduka wekiata learn from different industries mundu aitwika professor mwanake we skulu nunu ndisikuanake na yetu mambithukesie we ekie ata aitwika mwalimu wiketumi ekiata aitwika muneni na mutangasi tasiombua ekie ata ayambia kutahana ta grace we ekie ata ekaikalogu kuyani wenucha isikwa numeni wenucha nyene njali ngulu na ndikula siya kabani nyumu imbese ekayungathi na mabesa menyu tena wakamba maitu ni mundu amesia malike sione tu imumena tuyasie na majini tio dhui wonde wa majini nikula siya kono kwenka iwathima no kwenka iwezi ya wathima andoni ni lasima wathua yithiwe ni majini thina wakamba maitu ni la kei tano thangatu
kimena kiwe ai mundu athua aimeno etumando nosu nyendu manasu umanye yi wa nondo embeneza kwa connect yata learn jambe itambe yambe ni kusoma manya andwa mathuie meselile pa manya na kuwa elite kwika ata metie advice mukamba pende to waneni aisiati musingi utemutae akinya kesu musingi utemutae akinya kesu panena we bindela kwa insaiko zaiko ya mbena sio kweli zikijudu hizo kawika niyo ni zwa ndo mengine kine kawika niyo musingi utemutae akinya ki bandu mamena no yasia wimena ngathio na makalimo mena ngathio soma ko utambe nasi hata kusoma. Number 2 ni mboya siakwa kana kauni wakwata na nane na musola walito kutethese ni osea inya tandatu andu makwa mananga wani kwa umanyi wabikie standard 8 ona wabika standard 8 no tonyo kuendea wa form 4 no tonyo kuendea ona wa university no tonyo kuendea na no tonyo kuthu ila ukathea umanyiwe. Number 2 ekatrambo kwata number 2 trambo kwata utandithia musechere ni sevala wewe nevuku na kalamu kana simu yaku no bingwete kwa kuandika notes nikendo kabikie kumana ni maundu meva utona kwika nikenda ukakwata uthuikana ukethiwa we muthuikana wekala maisha la wenda akwikala na inde no musechere ambitikile trambo kwata utandithia.